Stalava sukurungunyana dokotela hi pfula hi risima ra mabulu kumbexani ivi hi ta nyuma va hi block hi ndlela leyo va tiva na hi hlangana kambe madyambu siku ra namuntlha tanihi ntolovelo hi hlangana ka nongonoko lowani vhele hi karhi hi khensaka hi komba ka rirhandzu mi hi komba ka rona minkarhi hinkwayo vhele endzhaku loko hi lahlekela hi chanele liya ya hina ya matimba swinene ngopfu se hi vuyelaniwani kambe se sweswi a ku sungula kanyana se ku na vanhu va ku ringana 10 se va na hina sweswiwana swi ta loko karhi hi famba ka siku ra namuntlha hi ta va karhi hi kuma nhlayo ya le henhla swinene ngopfu madyambu ya kahle nakambe ku karhi ku ri ti 21 ta January ye vanhu namuntlha hi yerini 21 January 2021 eka lembe leri wa Afrika-Dzonga hi hlangana nakambe eka The Health Talk na DJ Brian na Dokodela Mbokota eka madyambu ya siku ra namuntlha mativana hi hlanganile nakambe Dr. Riperini mativana a swi ta ku se ni toloverini studio ya n'wina manjeni Riperini DJ ti 21 yeah 01 2021 man a ri njhani siku namuntlha hosi ya hlayisile nkarhi moya wa kumeka so hi khensa swo ku nkarhi wa ntungu every day is a special day we just get to realize our fallibility and our corruptibility and the fact that we are not here to stay forever ilovakacha la msabeni xibihile dokodela xibihile but you know these pandemics Brian have been around you know in the 1300s akurina what they call the Black Plague in Europe and in parts of Africa. It lasted 7 years and killed almost 200 million people in those days. Yes. Sure. Then something similar to what we have now was the 1918 flu, what was popularly known as the Spanish flu. Loko yi sungula, the first wave a dlanga vanhu vo tala. Ivi matiko ya endla mistake ya ku loosena lockdown quickly. Ivi second wave yita and it was devastating. And we see 100 years later history repeating itself. The Spanish, they believe kulobe between 25 and 50 million waban. It was just after the Second World War, the devastation of First World War, and people were malnourished in Karwalo, so the immune boosters na kwasha shingarkona. And it was immediately followed by a very serious economic downturn, the 1929 stock market crash. So as we are now, the risk, the third wave is very high, despite the fact that we may be having, probably by the end of this month, the beginning of February, some frontline workers will start receiving the vaccine, those who agree to be vaccinated. But the risk of the third wave is still there. And the vaccines are there to help your body to fight the virus much quicker. They do not prevent you from virus trying to get to you. I think people need to know that. Your Saudis, just like vana loko va sautisiwa measles kumbe ximungwamungwana kumbe any other kumbe polio kumbe TB. So vana va tihlayisi swinene ku loko ho tsaneka ku hlayisa sweswi xitsongwatsongwana lexi xo la ku multiply. So this variant leyi nga kosi. Do we still have hope though, Dokodela, ka xiyimo lexiwani? A hi si nghena ka nhlokomhaka mara ku tshemba ka ha ri kona eka leswi xiyimo xi nga xiswona ka sweswi. The beautiful thing, Brian, the very things leswi a swi endliwa ka the first wave vo March, April are still as effective as they are in the second wave. Yeah. The virus has not become the second variant. This variant it has not become more deadly. You not develop an ability to be more infectious, meaning we infect abantu botala in nkarhi. After all, objective ya virus it could multiply. Be fruitful and multiply.
so nayo ila ku multiplier, so loko yi fane yi multiplier, the one thing leswi fane ku yi endla swona this virus i ku yi nga dlayi the host, because loko yi dlaya host nayo ya fa. So yi la ku multiply, that's why attack vanhu vo tala. So the issue i issue ya capacity ya swibedhlele. Yeah. And in the first wave, the reason why ku ve na a full lockdown was to try and make sure there are beds available for ku ri loko vanhu va va na infection va kota ku pfuneka. What we need to help people hi swona namuntlha, Brian, xikulu ngopfu i ku u nga va u swi twile xikarhi ka vhiki va ku no munhu u vabye 2 days alova, u vabye 2 days alova. The reason i ku when people va testa positive for COVID, xo sungula va tumbeta. Oh yeah. Va tumbeta, u nga swi tivi ku va tumbetela yini, and ha swi tiva ku loko HIV yi sungula a swi ri tani kuza ku ri na stigma. Loko va tumbetile, then va tshama kaya, na loko ti-symptoms ti va worse, va sungula ku vabya worse, a va yi va ya lava dokodela kumbe va ya tliliniki kumbe va ya xibedhlele, va orhela sweswi va orhelaka swoho, va nwa sweswi va nwaku swi va ri ndlwini, va hleketa ku va kahle. So va leswi hi va vitanaka, we call them a happy hypoxic. So va kha va shota hi oxygen emirini, but they are happy. Yeah. Loko yi reach a certain level, ta kuma ku yi vo 40%, munhu u tsaneka ku yima ya toilet, u kuma ku it's too late. Ish. So advice i ku as soon as u twa ngeti u tikelanyana hi ku hefemula kumbe xifuva xa vava, u twa ngeti mbilu yi bela henhla, lava nga na lucky, I think we spoke about the pulse oximeter last week, lava nga na lucky va nga na pulse oximeter, loko yo za yi ku less than 90, 92, wo vhe u ya xibedhlele. This concept ya ka hina ya ku loko munhu loko ni ya xibedhlele a ha vuyi, I think that's what's causing the problem. That's the first part. Secondly, ku vanhu a va swi tivi ku loko munhu a lovele ndlwini va n'wi endla njhani. The virus does not die immediately when the body dies. Actually, the virus survives more because ku hava immune system to fight it. So ntsumbu lowu nga lova, it's a dangerous area where the virus exists. Kuna ti-secretions, kuna hinkwaswo. That's number 2. Number 3 i ku hi tolovele ku loko munhu a lovela kaya, for example, hi tsutsuma, hi pfala mahlo, hi pfala everything else. And unfortunately, I have to put it as graphic as this. Yes. And this is what we say, don't do it. Vitana vanhu va moshari or maphorisa or ambulance, bata prepare ntsumbu walowo before u tekiwa u yisiwa mochari. Then ku va na issue ya how to deal with the funerals themselves, because hi laha swilo swi spreadaku kona, and swi spreada ngopfu hi ku khumbana na coffin, number 1. Number 2 i catering, titiya letiya na tipofi letiya ti nwiwaku le, hi swo swi spreadaku ngopfu. And that's why va ku ti-funerals loko va ku hungutani vanhu, it's not that a va lavi ku miya, it's just an issue ya ku a lot of people get infected there, and loko va infectiwa laya ku infectiwa family, so ta kuma ku vabya mhani, ku vabya papa, ku vabya n'wana, and everybody, and there's nobody to for the next one. Loko ho landzelela sweswo, this thing xa hluriwa like any other time in the year. It's not difficult, but it just has to give us so lava nje hi va na a little bit of discipline, and then we'll get there. Hi sweswo ke a hi la ku pfula mhaka leyi wa hi langutaka na xiyimo xa leswi hi hanyaka na swona, hi hlanganaka na swona vhele siku na siku, hi nga xi langutisa hi tlhelo rini ke. Kambe ka siku ra namuntlha dokodela hi languta mhaka yin'wana ya nkoka swinene ngopfu, laha ni tshemba na ku pfumela ku ri loko munhu lowu u n'wi rhandzaka kumbe mutswari, ku nga va ku ri muxaka, munghana wihi kumbe wihi loyi o khumbeka eka timhaka leti hi lavaka ku ti khumba ka siku ra namuntlha, i mhaka leyi yi hetelaka yi endlaka leswaku ri munhu a va na ku vilela swinene ngopfungopfu swi ya hi ku ri na switandzhaku swa kona kumbe mbuyelo wa kona loko se munhu a humeka xiyimo xexo ku ta va ku ri yini ke. Kambe xivutiso nkulu i mhaka ya ku ri xana loko munhu a va hlangane na cancer of the womb, xivutiso nkulu lexi munhu a nga ti vutisaka swona ku ri na
u ta kota ku pfuneka ke swi ta lapheka ke hi leswi munhu ka minkarhi yo tala vhele a ti vutisaka swona na ku tlhela futhi the understanding of ku ri na i yini mhaka leyiwani ya the cancer of the womb laha vhele hi nga ta tlhela futhi khumba swo hambanahambana ku katsa na swiyenge kumbe stage swo hambanahambana na ku twisisa ku ri na kahlekahle mhaka leyiwani ya hetelela hi kumeka ku pfuneka ke dokodela a hi ngheneni ka mhaka leyiwani hi ka siku ra namuntlha hi languta mhaka ya mfukuzani ya xivelekelo hi vulavula yini dokodela? Yeah, I think xo sungula u swi hlamusele kahle ku a womb hi vula xivelekelo xi helerile. Yeah. Xi na 3 wa ti-parts leti hi nga ta vulavula hi tona namuntlha. Xi na nomo, and then xi na leswi hi swi vitanaka ku i miri, the body, and then xi va na leswi hi nge i lining. Lining leyi hi vitanaka ku endometrium. Now vanhu vo tala lava va nga yingisela over the weeks na last year, Yeah. va swi tiva ku hi tshama kha hi vulavula hi lining leyi, ku lining leyi yi tirha yini. I lining liya yi nge loko tandza na mbewu swi hlanganile ka matube swi ya tshama kona. I lining leyi n'hweti na n'hweti kumbe every cycle yi basisekaku yi suka ku fomeka yintshwa ivi yi huma hi ku munhu u le masikwini. So that lining hi yoho na yo yi nga va developer cancer ka ku fana na loko miri wa xivelekelo wu nga developer cancer na nomo wa xivelekelo wu nga developer cancer. Now I think loko hi heta last week hi vulavule ku rito leri ra mfukuzani ri huma kwihi, and I think lava va nga risa va xi tivanyana xa njhani xa kona a nge mfukuzani, because kuze va ta na rito rero i taxonomy, the way a ni ku na what they call the rules of nomenclature, the rules ta ku thya xilo. So sometimes u thya xilo on the basis ya ku xi vonaka njhani. Yeah. So mfukuzani u to vona hi laha u nga cela kona. Oh. Na nhulu liya misava, it's very difficult ku kuma wona. So xa huma le. So na cancer Yeah. yi tani. It's very difficult ku vona lexi xi yi vangaka. Wena wa vona ti-results ta yona. So that's how it was named. Oh. A yi basanga ntsena nhloko leyi dokodela. You see? Yeah. So and ava vula so hi mhaka ku swa karhata hi ku it's very u nga tivi ku xi vanga hi yini. Swa tika ku xi lapha. Se na sweswi science yo tiva ku na ti-cells ti cincaku ivi ti sungula ku va ti cinca abnormal. Hikuva ni ri wa swi tiva ku laha xikhumbeni xa wena almost every day you are shedding off the cells and new cells are forming. So loko to landzelela instruction ya messenger RNA leyi nga vulavula hi yo last week, loko to landzelela those cells, loko to landzelela instruction ya messenger RNA, you produce the correct DNA and the correct protein, then ku ta va na xikini xa normal and the normal cells. Mara loko ya yi one yo bayiza yi nga yingiseli kahle, yi nga kumi message kahle ka messenger RNA, ivi yi cinca yi nge mutation. Once it mutates ku fana na virus leyi nga mutata ivi ku va na this variant ya 501. Loko yi ze yi mutata, if that mutation is abnormal, yi sungula ku multiply. That's really exactly what a cancer is. Oh. So a hi languteni mhaka yin'wana leyi mi tshembaka na ku pfumela ku ri ko tala loko va timhaka ta swa rihanyo eka xiyenge lexiwani hi khumba mhaka ya ku ri loko munhu loyiwani a ri wa ntima xana ke a nga va a ri na ku va a ri na ti-chance ta le henhla ku va nga ha khoma hi mhaka ya vuvabyi byonge. Namuntlha hi languta mhaka leyi yona cancer of the womb, mhaka ya ku ri munhu loyi wa muntima kumbe a hi muntima, xo xa xandla dokodela? Right. A hi sunguleni hi cancer ya nomo wa xivelekelo. Cervix. Yes. Cancer nomo wa xivelekelo, it's the most common cancer ka vanhu va ntima laha tikweni leri ku tlula hinkwato ti-cancer. Of course yi landzelela hi cancer ya mavele, breast,
slowly as vanhu vantima va kuma a lot of breast cancer yi le ku catch upeni ka cervical cancer. So cancer ya nomo wa xivelekelo yi affecta vanhu vantima vo tala, and ko tala age group ya kona it's from around 40 years, but some of them are as early as 30 years, especially sweswi ku nga na HIV. And as I said, ka vanhu vantima yi related ngopfu na nkarhi lowu va sungulaka timhaka ta masangu hi wona, malembe lava sungula. The earlier va sungula timhaka ta masangu, the more likely ku va ta va na cancer nomo wa xivelekelo. Number one, the more partners va va ku na vona, and not necessarily hi nkarhi wun'we, but as a history, the more likely ku va ta va na cancer ya nomo wa xivelekelo. The more children va va na vona, the more likely ku va ta va na cancer ya nomo wa xivelekelo. Loko va va na infection ya ku na xitsongwatsongwana xa muxaka wa virus va nge i human papilloma virus, HPV, liya yi vangaku leswi hi swi vitanaka ku nge ti cauliflower nyana nge va ri tintsumpa, right? Loko leswiya wo swi kuma vanhu vo tala va na swona ka xikimi, hi vulavulerisa ku rin'wana hi swo hi ku munhu wo fana na Louis Armstrong a ri na swona ka ti-vocal cords. Yes. The cauliflower nyana, we call them warts, but loko swo va swi ri koho ka nomo wa xivelekelo na ka swirho swa xisati, it's always been found ka vanhu lava nga na cancer nomo wa xivelekelo ku swi va swi ri koho. So that's the most important cancer, hi ku yoho yi karhataku vanhu va ha ri vantsongo, yi affecta vutomi bya vona both emotionally and socially, na ku heta vutomi much earlier ka vanhu. And van'wana u kuma ku yi va khoma va ha lava ku kuma vana va nga si kuma vana va heta, and yi na those impact. So I cancer nomo wa xivelekelo hi ta vulavula hi yona later on ku yi siveriwa njhani, how do you try to prevent loko swa koteka, and how do you detect it earlier. So hi leyi affectaku mainly black women at a younger age, at most the peak age between 39 and 45. wa vona a va siya na le ka menopause vanhu valava. Then the next cancer we go up, it's the lining of the womb, yi affecta valava va middle age ku ya, especially lava hi nge va postmenopausal, loko se va hundze menopause. One of the things leswi talaku byela vamhani ku loko nkarhi wa ku ya ti-period wu hela, which means u tshame 6 months ti-period ti nga ti ivi swi confirmiwa ku u na menopause. Loko wo vona after u diagnose ku mu byele ku u na menopause, u vona u humanyana ngati ngeti u ya nkarhini, it's abnormal. A yi lavi ku u yimela mundzuku, you need to go and test it. That's the only sign ya an early cancer ya lining ya xivelekelo ya endometrium. So yi khoma valava just between 41 up to the age of 60. And then kuna cancer liya ya miri wa xivelekelo leswi hi nge i myometrium ku maselelo wa xivelekelo, the body. Yona yi khoma lava va nga much older, above 60 ku ya henhla. Now malembe lawo, it's just a generalization. Of course kuna exceptions everywhere ka xin'wana na xin'wana in medicine, because medicine it's a science but not an absolute science. Because a lot of things here, patients don't read the textbook, so leswi nga tsariwa bukwini, the patient may not necessarily present the way the book says, but the principles ta fana. Se ku va na that cancer. Now you realize ku hinkwato these cancers ku lapha ka toho, it means the womb must be taken out. And so ka luya a nga na cancer ya nomo wa xivelekelo, a nga na 35 years or 32 years, a nga si heta ku kurisa muti wa yena, loko yi kumeka ka ha ri early, at least ku ponisa vutomi bya yena,
a nga endliwa operation loko hi ku early leswi hi swi vulaka i stage 1 and stage 1 hi vula ku it's a small cancer ya ha tshame kwalaho ka nomu wa xivelekelo a yi si nghena ka swirho swin'wana laha kusuhi and then that one ku nga endliwa operation ku susiwa xivelekelo a ku susiwi cancer laha ka nomu wa xivelekelo ntsena ku susiwa hinkwaxo hi ku a wu nge swi tivi ku i ti-abnormal cell tingani lese ti nga sungula ku famba ti nghenela lomu kun'wana you see so that's loko yi kumeka ha ri early loko ri ka stage 2 yi sungula ku hluphanyana hi ku operation a ya ha vi successful yi ri yoxe yi fanele ku va operation with additional things leswi hi nge radiotherapy na chemotherapy swi hlanganisiwile kusukela ka stage 2 actually stage 2 loko ka stage 2B ku ya le henhla up to stage 4 a wa ha swi koti ku operate cancer ya whether i ya nomu wa xivelekelo kumbe i ya lining ya xivelekelo kumbe i ya miri wa xivelekelo a wa ha operate so yi lava ku treatiwa loko ri ya nomu wa xivelekelo hi radiotherapy loko ri ya lining ya wombi chemotherapy loko ri ya miri wa xivelekelo it's a combination ya radiotherapy na chemotherapy and after that a ni ri ma swi tiva ku x-ray ya hisa literally i ku hisa chemotherapy yi dlaya ti-cells so vanhu va lahlekela hi misisi one of the things leswi tivaka ku swi tala ku va swi lahlekile loko u heta ku endla treatment yaleyo i ability ya munhu waloye ku kota ku kuma vana one hi mhaka ku xivelekelo xi va xi susiwile kumbe radiotherapy kumbe chemotherapy yaleyo yi endle ku marhanga ya va ya nga ha ri na matandla so that's the seriousness ya swona now hinkwato ka to ti-cancer leti ti nga vonaka hi ndlela yin'we ntsena one munhu a vona a bleed ku nga ri nkarhi wa yena ku ya masikwini number 2 u kuma a pap smear ya abnormal number 3 lava va ku bleeda loko se va ri ka menopause and then number 4 u kuma ku nkarhi wun'wana u twa ngeti khwirileni ngeti ku munhu a hleketa ku o va na mukhava kasi ku va ku kuleni ka xivelekelo hi mhaka ya cancer now just to clarify because the next question leyi nga tata i vutisiwa ku na ti-fibroids ta jika ti va cancer na ma hi swi hlamula sweswi ku it's very very rare mara swa endleka cancer ya miri wa xivelekelo yi sungula ti-fibroids ti ri koho a swi vuli ku i ti-fibroids ti nga yivanga right but hambi swi te tano treatment yi njhani ya fana xivelekelo xi fanele xi susiwa se the issue i ku loko xi susiwile vanhu vo tala then va lava ku tiva ku loko se xi susiwile na ta sala na ha ri wansati na ene laha hi helaka ku no vusati bya munhu a byi le ka xivelekelo hi ku loko vanhu va ri mavona khixini na kwale makaya ku nga hava switofu you know khale loko va endla oven emakaya a va cela ngoji wa swi tiva ku nandzika ka swona so ngoji na musinyana nere now swilo leswiya swi swekiwa ku le ka oven liya swi mixeriwa kun'wana ni a swi mixeriwi laha ndzeni mina ta ku yini dokodela swi mixeriwa outside the oven ivi swi tisiwa ka oven swi hoxiwa swi pfala ku pfuriwa loko swi pfile sweswo so mara le ku swekiwa ku xiculu na vuswa swi mixeriwa potweni ehenhla ka ndzilo a hi swona kavito so xivelekelo i oven ntirho wa yoho i ku vupfisa na ku kurisa leswi nga mixiwa kun'wana swi ta tshama laha se oven a kaya ma swi kota ku tshama lembe hinkwaro mi dya leswi nga swekiwa le xitikweni mi nga tirhisi oven yi tirhisiwa hi khisimusi ntsena
So a xitikweni ka ndzilo va wa ha ri koho le a xitikweni oven yi nga ri kona se xivelekelo lexi i oven hambi xo susiwa ndzilo wa ha ri koho a xitikweni. Wow. Na mi twa dokodela loyi a nga mi twekanga na ndleve a nga swi twanga loyi a nga swi tweki a nga na ndleve hi ku vula sweswo yena ni mahlweni karhi mi ri na swivutiso vhele kwalaniwani eka channel kwalaniwani ka ti-comments leti vanhu va yingiseri kota ku va swa ku hi mpfuna ka swivutiso mi lava ku swivutisa a swi vona swivutiso swimbirhi swinharhu hi ndlela liyani hi ta swi hlamula hi ku famba ka nkarhi kambe dokodela ni twe le ndzhaku nyana ni twe a ni twi ku a ni mi twangi kahle ni twe mi khumbanyana rito ra HIV kwalaya a mi a ni mi twangi kahle ya ni mi hopeni nyana kwalaya a hi vula ku vanhu lava nga na xitsongwatsongwana xa HIV because vo tala va voho loko va nga si va ka treatment va immunocompromised meaning ku ability ya miri wa voho ku tisirhelela ka mavabyi yi va yi hungutekile ku xitsongwatsongwana lexiya xi athaka masocha ya miri. So vanhu lavaya ti-cancer loko ti va koho ti hatla ti kula hi xipidi. It doesn't matter ku cancer yihi ku cancer actually yi fana ngopfu na xitsongwatsongwana xa muxaka virus leswi swi laphiwaku ku lapha ka koho swi ya dependaku ngopfu ka masocha ya miri wa wehe ku lwa. So loko yo za u va na depression immunity yi chika swilo swo taniya hayi it's a problem because then wa hatla u peleriwa just fana loko munhu a byeriwa namuntlha ku u na cancer ivi ya ku misava yi herile just that attitude yi complicate swilo hi ku the will power ya munhu ya ku lwa na vuvabyi is the first defense mechanism ya ku lwa na vuvabyi before dokodela fika endla swin'wana. And I think vanhu vo tala va swi rivala ni tala ku vula ku loko u pandza hi nhloko swi nga endleka ku pilisi leri va nga ku nyika rona a ri ku horisa hi mati lawa u nga nwa pilisi rero hi rona. la ku ta sejarini ya wina ni nga hola vati 0100208569 loko la ku hlangana na Dr. Mbokota hi ndlela leyo vhela mi yingiseri kasi ke dokodela a hi khumbeni mhaka ya malembe ya nga va ya hoxa voko ku fika kwini issue ya age dokodela ku va swa ku ri munhu a hetelela tikuma a hlangana na mhaka ya ntungu lowani wa cancer of the womb. Okay, tanihileswi nga hlamusela earlier on hi te cancer ya nomu wa xivelekelo yi tala ku affecta peak age between 39 na 45 hi mhaka ku i cancer leyi yi nga related ngopfu na ku munhu u sungulerini ku endla timhaka ta masangu u ve na vangani va le masangwini nkarhi walowo not necessarily at the same time but as a historical narrative na ku u kume vana vangani and na ku xitsongwatsongwana lexiya xa HPV u na xona kumbe a nga na xona na hi ku swilo leswiya hinkwaswo including HIV leyi nga vula yona swi na impact ka xilo lexi hi nge it's a pre-cancer lesion leyi kamberiwaku yona ku endliwa xilo leswi va nge i pap smear kumbe cervical smear lexi munhu un'wana na un'wana wa xisati loyi a nga sungula timhaka ta masangu a fanele ku xi endla kan'we hi lembe. Yes xi uncomfortable ku xi endla mara ni tala ku vula ku discomfort ya ku tala ku va munhu a va a ti expose ka a stranger but xi necessary hi ku loko wo endla ivi u kuma ku laha nomeni wa xivelekelo enon'wini wa xivelekelo ku na ti-cell leti cincaku leti hi tivaku loko ho ka hi nga endli nchumu hi tona after some time ti hela ti ve cancer. So loko u swi kuma ka ha ri leswiya hi swi vitana ku it's a pre-cancerous lesion leswiya u nga lapha hi ku ya u ya tsema kwala non'wini wa xivelekelo rather than ku susa xivelekelo hinkwaxo. So that's your first line of defense and that
is applicable to every woman loyi a nga sungula timhaka ta masangu. Na swi tiva ku ni ta vutisiwa ku what about va mhani who are nuns lava nga ka Catholic Church lava va nga decide ku vo va nge tekiwi. Yeah. A true nun a nga tali and a nga si tshama a kumiwa a ri na cancer ya nomo wa xibelekelo. So that's why hi ku cancer ya nomo wa xibelekelo ko tala, even though swi incorrect ku swi vula hi tala ku it's a sexually transmitted disease, even though we're not saying ku the man gives the cancer, but ka matinyana lawa ya salaku ya munhu wa xinuna andzeni ka munhu wa xisati ku na swin'wana hi swi vitanaku i smegma. That smegma xi na what we call a carcinogen. It's an agent leyi yi nga endlaku ku swilo swi hundzuka swi va cancer. But because cancer liya yi related na ku munhu u sungulerini timhaka ta masangu u ve na vangani va le timhaka ta masangu over the years, that's why na virus liya ya HPV, that's why hi swi classify ka ku it's almost like a sexually transmitted cancer. Dokodela ni vona ku swi nkarhi lowu pfumela leswaku hi nga teka swivutiso va yingiseri vhele ku ri 24 timedico ngomborelani ya nkaye eka siku ra namuntlha vhele hi ndlela leyiwani ka nongo ta mhaka ya womb of the cancer ku nga hloko mhaka yena siku ra namuntlha nongo lowuwani u ta ka wena vhele ra munhu rin'wana na rin'wanyana kwala ka channel ya leyiwani vhele ya cancer n'we vhele mi nga rhamba van'wanyana ku ri mi va byela ku ri hakunene se hi haleni xivutiso xo sungula dokodela Maphosh u ri i ntiyiso ku ri loko u susa xivelekelo na ku hlaya kahle mhaka leyi loko u susa xivelekelo se ku sala digoji se loko thraka yi nghena yo vhela yi hojomela kunene mani twa dokodela ni ri na switwa va ri ya hojomela thraka. That's why ni vulavule hi timhaka ta ku ka swilo swa xisati a hi sunguleni a handle leswi vanhu va swi vona ku hi mahlo hala handle. Leswi va swi vona ku hala handle ni ku la ku nga na leswi hi nge yi ti-labia kumbe marhama ya koho, right? And then the next thing ku va na the-lips hi nge labia minora, which are the lips, and then after that ku va na nomo wa xirho xa xisati, the vagina, which is the introitus. Ivi after that ku na a tube, and ta swi vitana ku i tube, which is the vagina. And then le a henhla ka vagina then hi koho ku attachaku nomo wa xivelekelo ivi xivelekelo xi sungula koho xi ya henhla. So la xivelekelo xi nga tshama koho, that's why ni te i ovary. Swilo swi hlanganisiwa kun'wana swi ya tshama koho, a xi hlangani na laha swi hlanganisiwaku koho. So hambi ko susa you have not affected anything swirho swa wena swa xisati or ka xirho xa xisati lexi vitiwaka swirho xa xisati per se. Hi mhaka ku la xivelekelo xi nga tshama koho immediately hi xi susa marhumbu ya pfala space lexiya. Se a ku na ngoji wu salaku ene a ni ri machubu ya ha ri koho na marhanga ya ha ri koho na blada ya ha ri koho kumbe thundelo swa ha ri koho. Se a ku na nkele wu salaku, se a ku na movha na traka ya munhu yi nga ta hojomela. Dokodela Sheila Baloyi i Sheila Baloyi wile leyi okay aku hey dokodela la ka ovhele la ivi hlamuserini but xin'wana xivutiso lexiwani xi suka ka Hetiel Hatel u ri loko munhu a susa ndzhwalo sweswo swi nga hetelela swi vanga cancer na ngopfungopfu loko a swi endle hi maphilisi ya xilungu dokodela ni tshemba swa twala. Sweswi hi mpfhuka u sungula ku ri ku susa ndzhwalo swi va nawini over the years na le
matiko la a ri swi ri nawini over there a ku si tshama ku va na association ya ku susa ndzhwalo swi hlangana na vuvabyi bya cancer regardless ka ku whether va suse hi maphilisi kumbe va suse hi combination ya maphilisi na ku ya va ya clean xivelekelo so a ku na link between the two things the only link yi nga va ku kona ku ngo va ti-reason ta ku munhu u susa ndzhwalo hi ku a nga tiyimiselanga ku biha mirini or u susa ndzhwalo hi ku a nga swi tiva wan'wana i mani kumbe u susa ndzhwalo hi ku na va magezi vo tala along the way that's the only link mara ku susa ndzhwalo hi koxe no Mugwena u kombela ku khomeriwa hi nga si za hi hlaya xivutiso xa yena kambe a ndzi tshembi xi hoxekile se xi langutini xivutiso xa yena dokodela u ri ku tsontswa xirho xa xisati tanihi wa xinuna a swi vangeli mavabyi yo karhi ke kumbe na yona cancer leyi yi nga hi thamukela kwala non'wini na okay siku rin'wana ni ni vulavula hi nomu wa mbyana na tsundzuka ku ri nomu wa mbyana mi tlhelela kwale dokodela wu base ku tlula nomu wa munhu lava nga tshama va lumiwa hi timbyana va swi tiva ku yo ku luma xilondza xa mbyana a xi boli mara loko wo luma hi munhu a swi teki swi ku bola so dokodela nomo loyi u dyaku swakudya u mita hi wona wu na switsongwatsongwana leswi swi tlulaku leswi ka xirho xa xisati se loko u kota ku dya leswi nga le non'wini u nga vabyi right na leswiya swin'wana swi nge ku vabyisi bara ku na a proviso i ku provided ku just as much as loko wo ntsontswa munhu a ri na herpes u ta yi kuma hi nomo a ni ri u n'wi tsontswa laha a ni ri herpes ya va kona laha non'wini lowu dyaku swakudya hi wona yi affecta nomo yi affecta nomo lowu wa laha henhla na nomo lowu wa le hansi it's the same herpes se dokodela dya kumbe nga dyi ni ri loko ku ri na herpes laha ka nomo lowu ni wu kombetelaka ivi u ntsontswa u ta yi kuma herpes se loko ku ri na herpes ka nomo luya wun'wana ivi u ntsontswa u ta yi kuma loko ku nga ri na herpes u nge yi kumi so ni vula ku loko ku ri na vuvabyi ka nomo lowu dyaku hi wona ivi u ntsontswa u ta byi kuma loko ku ri na vuvabyi ka nomo luya wun'wana loko u ntsontswa u ta byi kuma mara a swi vuli loko ku nga ri na vuvabyi a ku na vuvabyi u nge vabyi ni tshemba swi hlamulekile swi le ka hina ku ri a wu tirhisa nomo kumbe a wu tirhisi na kasi Melrick dokodela hi loyi hi nga tirha swinene ngopfu ku aka studio lexintshwa lexiwani u tirhe ngopfu lwa jaha Melrick u ri mhaka ya oven yi ni khoma kahle va ri a ku na traka yo hojomela laha se Jabu Suzman u ri swi vula ku ri vavasati u ya ka yin'wana mhaka dokodela a ni nga xi langutanga xivutiso mara mi nge ni vheli xi hetisa u ri swi vula ku ri vavasati lavo xavisa miri vona va le nghozini yo khomiwa hi cancer ke na ngutwa ku ya kwini that's true actually that's the biggest risk ka boho provided the only savior hi loko vo tirhisa ti-condom so hambi u vona multiple partners does it mean ku ri loko u tirhisa condom still you are safe dokodela so hunguta hi ku a ni ri remember leswi ya nikete i mati ya humaku ka xirho xa xinuna that's smegma xi va xi nga ri kona mara the exposure ya nomo wa xivelekelo to that foreign body and many foreign bodies that risk yi va ya ha ri kona but yi va yi ri limited loko tirhisiwa ti-condom
Oh, okay. Satwala dokotela. Kasi poshiya langa, or can a person who did, hey, marudla ma dokotela xilungu, hyster what? Hysterectomy. Oh, hysterectomy. Hysterectomy. Yo. Yeah, the removal part of it, of the womb. Ubula kuri, can they have cancer thereafter? Meri ini rito yani. Okay. Hysterectomy. Ay, Hysterectomy. Now, hysterectomy. again, let's go Hila back roba to taxonomy na the rules of naming. Now, hysterectomy is a Greek word. Oh yeah, that's where in club. Right. Now, the tomy part means to cut, Oh, right? Or to remove. yes. Now, the hysteros part Yes. means it's now in Greek, a womb is hysteros. Okay. So it's simple removal of Of the hysterectomy. oh, okay. Now, Mangezi Mm-hmm. bateka hysteros baku munhu loyi a nga tsakangiku kumbe loyi a nghenaku hi mafufunyana baku i hysteria a ni ri lowu a ti pengisaka baku i hysteria hi ku va vone a link between a womb ka munhu wa xisati kumbe xivelekelo na mental na mental status xa vona. Yeah. Loko va nga tsakangi moyeni swilo swa cinca na le ka xivelekelo, van'wani va vona ti-period too much, van'wani va nga voni nchumu. Yeah. Na loko ku ri na something wrong ka xivelekelo mentally va nga tsakanga, so manghezi va swi hlanganise sweswo. So swi ya hi ku ka posture swi ta ya hi ku operation ya ku susa xivelekelo xivangelo xa ku a ku ri yini. Okay. So loko xivelekelo xi susiwile va swi susa hi mhaka ku u na ti-fibroids kumbe va suse hi ku a bleeda ngopfu, so a va xi susangi ku ri na any form ya cancer. And ku va ku susiwe xivelekelo hinkwaxo ku nga siyiwanga nomo wa xona, hikuva swi kota ku u susa xivelekelo u siya nomo wa xona, so xi va xi suke hinkwaxo. Loko xi va xi suke hinkwaxo, reason ya ku nga ri cancer, it's highly unlikely or almost impossible ku ri ku va na cancer ya xivelekelo hi ku xi sukile hinkwaxo. Mara loko xo va ku susiwe part ya xona ivi ku sala nomo luwa wa xivelekelo can still develop cancer. Right? Number 3, loko ku ve ku susa ka xivelekelo lexi a hi xi susa hi ku a xi ri na cancer, maybe hi ku hi le ka stage 1 kumbe stage 2, it's possible ku loko hi susile ku va ku sele swikhansara swintsongo leswi hi nga swi voni with a naked eye, ivi swi sungula ku kula and still swi ta treatiwa as cancer ya xivelekelo. Dokotela, ngomba ku teka xivutiso lexiwani xi lehini nyana mara a xi lehanga nchumu. Va ri munhu loyi a nga na cancer ya nomo wa xivelekelo mara a nga swi tivi, swa koteka ku va swa ku ri a nga ha biha mirini nakona switandzhaku swa kona hi swihi ke? I mani loko nga ri na bongani mabunda hatlani nkesile bongani? Yeah, swi common ngopfu ku munhu a tikuma a bihe mirini ivi a ya diagnose wa ku u na cancer ya nomo wa xivelekelo. Swa endleka u nga rivali ku cancer yo kula na ka nomo wa xivelekelo, loko ku ve ku timhaka ta masangu ta ha ya mahlweni, mbewu ya ha kota ku hundza yi nghena ka xivelekelo ya matubini ya hlangana na tandza swi vuya swi endla n'wana, miri wa xivelekelo a wu na nchumu, i nomo wu nga na cancer, and cancer a yi dlayi mbewu ya munhu wa xinuna ku yi hundza. So here is the problem, loko se a ri pregnant ku kumeka cancer leyi hi dilemma ya ku ha n'wi tshika for 280 days a rhwele n'wana a za a ya bebula, ivi ku va ko hi nga ta attenda cancer leyi at the risk ya ku yi ta spread more, hikuva ni wa swi tiva ku loko munhu a bihe mirini
ability ya yena ya ku lwa na mavabyi ya hunguteka nyana, immunity ya hunguteka nyana. That's the balance that we have to take, and ko tala because a ku swi teka nkarhi wo leha nyana ku cancer yi kula, then munhu waloye u hela a kumiwe a nga kumi n'wana normal xo sungula, u ta endliwa operation leswi hi vitanaka it's a classical Caesar, hi tsema le henhla ka xivelekelo kule na la cancer yi nga kona, and then after that depending ka staging xa cancer yakwe ku endliwa operation a susiwa xivelekelo, kumbe loko a qualify, kumbe loko a nga qualify u ta endliwa leswi hi vitanaka i radiotherapy kumbe chemotherapy. So n'wana u va ri kwini nkarhi wolowo dokodela, u va a hlayisekile n'wana? A ni ri n'wana u le ovenini. Lexi nga onhaka i xipfalo xa oven. Vuyela ka bi oven. Xivutiso xa okay, yes, i xi la baloni nakambe u ri loko vhele xivelekelo xi vava i ti-sign ta cancer ke? Not necessarily. Cancer, it's one of the things leswi nge loko se u tshungula ku twa ku vava yi ri koho, it's too late. Yes, I think that's the problem. That's why ku pap smear loko se u twa ku vava, I think loko yendla cancer of the breast hi vulavula nyana hi swona ku cancer, just about any cancer, by the time u twa ku vava it's too late, yi se yi spreadile, ku se swi lava ku se yi affect misiha ya ti-nerves leswi u feelaku pain hi swona. Whereas ti-sign na ti-symptoms to tala ko va sweswiya swa non-specific swa ku munhu a bit of bleeding yo ka nga yi tolovelanga, maybe loko va endla timhaka ta masangu afterwards ku va na ngati leyi humaku va nga swi tivi huma kwihi, or loko va tshamile va vona ku huma mati, funny color, funny smell, va kha va swi tiva ku va hava mavabyi ya masangu. So those things loko swi va koho a swi lavi ku ignoriwa, and a swi lavi ku vanhu va ti hlupha va ya khemisi va xavetela ti-vinegar na tiyini na ti-Dettol na ti-Savlon na hinkwaswo va ku va cleaner. Go u ya twisisa ku smell lexi suka kwihi, then va ta kota ku kambiwa. Leswiya swa ku vanhu va nge i ku duxa, it's a waste of time na ku swi heta mali unnecessarily, and swi vangela vanhu leswi hi nge i thrush. Ni lava ku ringeta ku twisisa xivutiso xa Langutani Pride, ni tshemba a nga va hope swin'wana kwala, kambe ni ringeta ku make sense ka xivutiso lexi ku ri ku na ti-contraceptions kumbe contraceptives tin'wana leti ti nga vangelaka ku cancer ya xivelekelo ke? Ni tshemba ni ku twisise kahle ku ri a xi helelangi kahle xivutiso xa kona. No, xi helerile. Xivutiso xa ye i ku u lava ku tiva ku loko munhu a teka maphilisi kumbe injection swo kunguhata, swi nga hela swi vange cancer na? La u ve specific ku u te ya nomo wa xivelekelo ya cervix. Nhlamulo ya ko i ku no, a swi nge endli, kambe cancer ya endometrium, meaning lining liya ya womb, yi nga endliwa worse kumbe yi nga sunguriwa hi maphilisi lawa hi nge i hormone replacement therapy. Ku na maphilisi lawa hi nyikaku vanhu loko va nghena ka menopause ku va nga vi na ti-hot flashes. Loko wo va nyika the estrogen part ntsena ku ri hava leswi hi nge progesterone, yi swi create leswi hi nge endometrial hyperplasia, meaning ku thickening ya that lining that can predispose a person to a cancer. Mara maphilisi lawa ya hormone replacement therapy a hi leswiwani, a hi ti-contraceptives i hormone replacement therapy. Xin'wana xivutiso hi lexiwani dokodela nga Khomso, ku endla u entini mani misa loyi kumbe xi tshika lexi xa tikela hi xi hlaya. Okay, hi le mahosi mi xi voni hi xexo xivutiso dokodela, ku endla timhaka ta masangu hi le mahosi swi nga endla mhaka ya ku va swa ku va na
xungeto ku va ku va na mhaka leyi vulavulaka hi yona siku ra namuntlha dokodela mi ngo tle mi ni pfuna Eh, ni mi mara rhandzela mara sweswi swi vandla cancer hayi ya xivelekelo mara ya rectum. ya le mahosi Hi ku Eh. design ya xikwembu a ku nga ri ku laya ku va ku ri ka timhaka ta masangu, so the lining, the tissues na hinkwaswo a swi endleriwangi swona, so swi bleed easy, swi cinca easy, ivi swi endla either anal cancer kumbe rectal cancer. va ri hi le machief dokodela ku endleka yini loko munhu a tikuma a ri ka xiyimo lexi xa muxaka lowa xa ku va a ri na cancer yihi kumbe yihi ku nga va ku ri ka xivandla xihi kumbe xihi kwalahayani ka xivekelo hi ndlela liyani tani leswi mi hlamuserini ku ri xi na nomo xi na miri xi na lining hi ndlela liyani mhakankulu ku ri na what are the survival rates loko munhu a tikuma a ri ka xiyimo xa muxaka lowani dokodela wa lahlela thawula kumbe munhu wa hanya Na thawula a ri lahleriwi. Loko cancer yi kumeka ka ha ri early, loko hi ku early leswi hi nge i stage 1 kumbe stage 2 xa early stage 2, vanhu va lapheka and they can be cured. And ku na leswi hi nge i treatment ya cancer hi vulavula hi 5 years survival rate, so survival ya ku yi hlayiwa hi ti 5 years. Now 5 years survival rate ya cancer ya cervix ya nomo wa xivelekelo loko yi kumiwe ka ha ri na nkarhi ya fika ka va 95%. Okay. Right? I'll give you an example ya, I think ku na munhu lomu n'wi tivaka swi publishiwile loko a kuma cancer na loko a ya treatiwa, Archbishop Tutu. Yes. Swi na 30 wa malembe sweswi. Almost 30 wa malembe u va diagnosed wa ku na cancer ya prostate, famba a ya endliwa treatment, na sweswi he's still alive and that cancer has not been able to do anything. Yi ve yi lapheka. So a ku lahli ku thawula. The key thing i ku munhu a fiki ka ha ri early. So ka leswi swa xivelekelo by the by loko u endla pap smear na loko ri na cancer ka lining ya womb na le ka miri wa womb ha kota ku yi kuma kwalaya ka leswiya xa pap smear. Se loko u endla leswiya ya hatla yi kumeka ivi u laphiwa. After that u ta kota ku kuma form ya leswi hi nge i not necessarily reconstructive surgery but rehabilitation ya ku u kota ku tlhelela ka vusati bya wena u functiona as a fully fledged munhu wa xisati swi nga tiveki na ku onhake nchumu na le kaya ku nga cinci nchumu. Se ku vanhu vo tala va hleketa ku loko se va operate va te taniya vo vhe va hambana na vasati, because that's really the attitude ya vanhu vo tala. So a ku lahli ku thawula loko yi kumeka ka ha ri early ya lapheka. I think va tele vanhu ku va ku obviously u nge vuli ku famba mi ya vutisa mani, but ya lapheka loko yi kumeka ka ha ri na nkarhi, because masiku lawa radiotherapy, chemotherapy swi advanced in such a way ya ku survival yi le henhla ngopfu. Kuna phoshi ya langa kumbexana nga n'wi pfuna hi xihatla dokodela, or can you still do pap smear after removing the womb, and is the bleeding a sign that something is wrong? Yeah. That's why hi te loko u suse xivelekelo u va u suse hinkwaswo including nomu wa xona. Loko ku ve ku reason ya ku xi susa a ku ri something like what we call a precancerous lesion lexi a hi chava ku loko yi nga xi susi swi nga teka xi va cancer kumbe ka ku ri early cancer, u fane u continue u endla leswi hi nge i volt smear. Now loko hi suse xivelekelo hi suse na nomu wa xoho le henhla le ka xirho xa xisati, the roof hi vitana ku i volt, right? So we call it a volt. So u endla loko u endla that smear a hi xi vitana ku pap smear, se hi xi vitana ku i volt smear, and hi ku encourage ku xi endla every year. Now loko se u ya ka menopause ivi u va na dryness
ka xirho xa xisati swi nga endleka ku crack-a ku huma ngati so u nga hleketi ku i cancer as long as u endle pap smear lembe na lembe wo make sure ku u teka maphilisi kumbe ti-cream leti endlaku ku nga omi laha ka xirho xa xisati because u ri ka menopause. That's the first part. The second part i ku loko ku susiwe xivelekelo ku sala nomo u ta behavior as if xi koho hi ku nomo luwa can develop cancer anytime regardless ka ku the body has been removed. Ntsami kamba bula maka pap smear dokotela a hi vulavuleni na vanhu lava kumbexani va nga kote ku va na leswa ti-medical aid na swin'wana na swin'wanyana va kota ku va swa ku swi nga fikeleleka swa fikeleleka swa pap smear kumbe i swa vanhu vonge swi fikeleka hi un'wana na un'wana kwala va ya ku va landza maphilisi yo kunguhata ko whether hi le tliliniki pap smear yi endliwa nurse un'wana na un'wana loyi a kotaka ku nyika maphilisi yo kunguhata u trainiwe loko a nga endla pap smear a va teka va rhumela laboratory. Ene vanhu a va fanele va tiva ku loko va endlile loko va ku vuya after 4 weeks u ta kamba ti-result famba u ya kamba hi ku a tliliniki swi nga endleka va tsaneka ku fowunela ku ta ku byela ku ti-results ta wena a ti kahle so loko u endle pap smear loko va ku vuya after 4 weeks u ta kamba ti-results famba u ya kamba u nga ku va ta ni fowunela loko ti ri abnormal next time loko u ya tlhelela ta kuma ku ri late. Mugwena Mishak Makhuvele u ri Bamanda vuyelela mativa dyondzoka hikunene a yi heli xandla henhla ka xin'wanyana vafethu evula hina vakufethu a ku ri no hi kombela xikwembu xi mi ngetelela malembe yo hanya hi ndlela leyi. Gabriel Samuel Mafumu na yena u na hina mi nga rivali nomboro leyani vhele 010 0208 569 loko mi lava kuma vuxokoxoko byin'wana futhi ku tiva ku na Dr. Mbokota va kumeka njhani kwini hi ndlela level mi nga tlhela futhi mi nghena ka website liyani ya vona ya whcw.co.za hi ndlela leyo mi kuma vuxokoxoko ku ya mahlweni Afrika-Dzonga. Kasi ke dokotela hi pfarisa ku yini ndlela leyiwani kambe a mi se mi hlamurini mhaka ku ri swa tikomba sayini yi kona ya mhaka ya cancer kahle kahle kumbe swa tikanyana ho hlota loko yi ze yi va koho sayini it's a bit late. It's a bit late. Swi fana na loko ka vanhu va xinuna va ku sign ya prostate cancer yini. The first worry ka munhu wa xinuna wa prostate cancer hi loko mutsakamiso wu nga ha weli kule loko va tsakamisa hi ku swi vula ku prostate se yi sungula ku pfimba. So any time after the age of 50 or age of 40 actually the stream starts slowing down. Now ka vanhu va xisati it's a bit difficult because swilo swa vona swi tumbele ndzeni. Swi tumbele ndzeni. So that's the reason why ku endla pap smear every year. Loko swi kota famba kambela va endla ultrasound va kamba marhanga ku vona ku hayi le ku pfimbeni unnecessarily. And most importantly loko vana va vuya xikolweni va ri na xipapilana va kombela misaya na ku va ya sawutisiwa for human papilloma virus. Va tala masiku lawa va yi sungule almost 10 years ago this program ya vaccination against HPV. And ku halangete swi endlela Bill Gates mali. That vaccine yi ta protecta n'wana luya from the age of 9 against the HPV leti ti nga endlaku cancer ti nga va ku involve ka cancer no xivelekelo so vatswari a va sayini va tshika vana va ya vaccinatiwa. Lava lava ku yi endla vaccine va ti xavela yi koho chemist they can buy for themselves. Dokotela nkesini nkarhi wa n'wina lowu nga va na wona ka siku ra namuntlha vhele mi hi tsundzuxa timhaka leti vhele ti khumbaka vutomi bya vamanana ti khumbaka vanhu va hina hi siku na siku hi ndlela leyi va khensa swinene ngopfu kambe ke loko na swin'wanyana vaendli va tihlanganisa vuxokoxoko byi kona laha hansi lahayani laha va nga ta kumaka vuxokoxoko ku hambanahambana loko va lava ku vutisa swin'wanyana hi ndlela leyo. Eka vhiki leri taka dokotela ya languta mhaka liyani endometriosis i nhlokomhaka ya hina mi nga hi chotanyana katsongo hi minete yin'we hi nga si famba ku ri hi vulavula yini kwalaha vhiki ri taka. Endometriosis hi loko lining ya womb menstruation ku na ku humela handle ku tlhelela ndzhaku nghena ka machubu na marhanga it will create a severe pain
during menstruation, and then on top of that when that was difficult for vanhu ku va kota ku kuma vana. dokodela a hlangana vhiki ta nkarhi lowu fanaka awara nhungu ku fika ra nkaye a khensa na nomboro se ti ya henhla manjeni dokodela swi komba onge swa kona va ri twini hungu ra ku ri se hi haleni ka channel leyiwani hi khensa swinene ngopfu na n'wina hinkwenu a mi ri na hina madyambu ya siku ra namuntlha dokodela a byi bya n'wantenyana na vuhaxi lebyi nga byi ringeta namuntlha bya fashion yin'wana byi tikomba byi nga bihanga ngopfu Byi tirhile. i byi tirhile swinene ngopfu dokodela inkomu swinene mbanungula kwala kaya na nga mi ti hlayisa swinene ngopfu ka ntungu lowu nga kona Inkomu mi hlayiseka. hi swona swinene Afrika-Dzonga hi ndlela leyo i Dr Mbokota hi ndlela leyo hi na vona ka siku ra namuntlha ka sike vuhaxi lebyiwani ya tlhela futhi byi hundzisela eka Facebook ya kahlekahle ku nga ri Facebook ni nga vula ku ri eka YouTube ya DJ Brian eka hi ndlela leyiwani lebyi nga byi endla madyambu ya siku ra namuntlha kusuka ka mina Munyamatsi Chema Kolokondlo